e whawhelo e atu le nei tū lau reaso, lau whawhongaanga Samoa, lau mai mō mai fōi. Ia o le tātou pōkalame māsani lava le nei, e ala atu le ala ata, ia po o upenga ta whailangi fōi o le Global Kingdom, o le pōkalame lo whaawau pea o le LAOAI o le TUPU. Tusi o lo tātou talano ai o le lua Samuelu o lo tau po skul 𝚘𝚙𝚢𝚢. Ia ai le i o atu tātou pōkalame ia e mua ona o whawhelo i atu le paia o le lau whawhongaanga Samoa. Ai ave ia lo leo whai masui o ima ua nei a wafo i le sua le sunga i whai au. Tau si le mai fōi ia wa i fōi suinga. Sunga i whai au ia peo Laki Avau. Ia malo unei fōi tangata e whawhelo i atu ai suafa manu malo Yesu Keriso. Ia o tātou nufu ele manatu o tau whai tutusa i tātou le rofa o le atua. Mawalunga pēle o ina o le masina i le nai tū o tātou ainga. Ia po tātou e kalesia fōi. Ia e whapea fōi i mātou lo tautu atu le nei aso. O na mātou whawhelo i atu le au whaingaluenga le atua. Ka mālo o le whatuatoa. Mālo le unsai le ngaluenga o lo tau whaia pēa i le aso ma le aso. O le molitai leo Samoa i luma o le atua. Ia ua fo ilo tātou mafuta i atunu mamau po le nei fo i atunu. Whatalo whatu i paanga masani. Ai mai se fo i se uso po se tōwhawhine. Ia o tupu fo i tamali o Samoa o lo mau mai tātou pōkalame. Mai se fo i le paia lasi o whaletua matausi. Sa o fo i sa o manga le malosi o si o tātou nuu. Ia e whapea fōi, nisi fōi o loo mau mai polo kalai me le masani ai. Ia o le swafu manu malo Yesu Keriso e whatalo whatuai polo kalai me ia te oi. Ele ngalo fōi ia o tātou tua amatua, nai o tātou tua asinsina, ia o ila tō ia o lo whaia pēra ngā ruenga. O le tāpua i mo i tātou a o lo whaiva fōi ia le whanau, ai mai se fōi lau whai ngā ruenga i fai valo filima ai mai se fo i tiu te fai o le aso ma le aso ia awa lava le manuia mo a Samoa mo Samoa tai au ai ia Samoa tātou tai au ia i tai au na suru i ai Samoa i ave o tala li lei ia ai te manatu le amtaina le tātou pōkalame o le atu i le sunga le fai au ia peo e amataina tātou stalo ia pe iai fo i sana whatu lima fo i ile nei fiafi mo lo wava mo lo fa lo lo sunga fai au ya lele ni fiafi e lo e le au e lo per mo il ne fa sunga fa tai ya manato le fa tu li mala wale tas fa le wa ke lo le ata se lo ye lo sa ia so fo Yesu e fai ma so fa tato te so ta ye ia matato feofo o fo ta ye amen ne ya fiafi au te manato ia ole a tātou a matai se talo. Iova le tuolo mātou ta mawha ia. Mātou te whane ne eina, masanga whane ne eina pia lava la ufio i lune ia fiafi. Tei tele ale atua ona o awanoa le lei. Awanoa māta ngō fio mwhaifo i ona mātou maua le atua i lunga fo i ole nei ala ata. Ia po nei fo i TV. Whai ona mātou whaasoa i le atua e awala i laua fionga pa ia. Mātou whaatangisia pea lo wanganga whasoa swani. Whai ona taito lua ina i mātou. E ase au, e ase sa vali o ania ua fionga pa ia te whaatanga ina i mātou te whaasoa i le nea fiafi. Ia vea le whai ma whaamanianga se tasi e whaapenao na whaafonga mai. Anga leile atua i le whaafonga anga lo watonoo. Anga le leifo i le au whai ngā ruenga ngā lulue nei pō. Sili fo i ona e anga le leile atua i le tai ulo le nei TV. O lo whai mā la waa o lo whina ngalo. Aua nei mawai le atua o manuia mau whaamanianga. At oi lo vi inga le amatainga o le nei pōkalame. Se iau oi lo na whai wina. No lo suafa Yesu. Ia amene. Amene. No. Ia mole atu whaftai i lau sunga lele ua lele leu i le vātiatea ona o le wholosanga fo ia wa fo i se talo e amataina e tātou pōkalame.
Ia o te manatu o le tatou polokalame lea sa whaawau atu i le vai aso lea te atu nei o le 13. Ia ale iei se manatu o le o tatou o le mta upu e 14. Ia po le lua le Samuelu pe a whai o iei lau pelu po lau tusi pa ia. Ia o le Samuelu e lua Samuelu o lona mta upu e 14. Ia o lona whai upu e mua se wha umal tatou mta upu. Tolu skulu whai upu le mta upu. Ai le amataina ia watu lea wanoa su e lau tusi. E makau kia kala ape. O le tala e kusi lo Samuelu lua. Tatou amata le whaitau. Samuelu e lua Samuelu. O lona mata upu e 14. Ia ae whapau mai le 15 e amatai. 15 le mata upu. O le lua Samuelu tatou amata mai le tasi se io o le 15 ia ona tatou tala noa ai lea. Amene. Whai ua iai lau tusi pa ia tatou whaitau whatasi mai maua. Ua i loa e o apol tama semu ia. Ua loto atu le tupu ia Absaloma. Ona watu leo le whiau i o apo ia tikoa. Ua ami mai e fine poto. Ua whai atu ia te ia. Ia e whatonga whanonoa. Ma e ofu i le ofu whanonoa. Aua foi e te u oe. A e whapea o se whawhine ua whanonoa i aso e tele ona o le ua oti. E te alu atu foi le tupu. Ma e whai atu ia te ia i ufa whapenei. Ona tutalinga atu lea i o apo upu ia te ia. O whai atu le whawhine ti koa i le tupu. Ma whapa ufa o i le ele. Ua ifo ia te ia, ma whai atu, fe soso ani mai ia le tupu e. Ua whai mai le tupu ia te ia, o le a ia. Ua whai mai o ia, o a ulapa le whawhine no fua ua, o oti la tani. Sa i lau au na whawhine tamatane e tō lua, sa la fe misa i le vau. Ua le aise na te pupulu ia te ila ua. Ona whasia leo le tasi o le tasi. O fasio ti lava ia te ia. Whauta mai foi. Wa tutu mai le ai wa umai lau au na fine. O lo whapea mai la tō. Tu mai ia o le na fasia na uso. Ina ia ngā tō fasio ti. E sui ai lo na uso. Na ia fasia. Ma tō te fasio tia lava le ua iai le tofi. Ona la tō ti neia lea o la malala ola. O lo o toi. E le tu umai lau tane se ingoa ma se toi tangata i le funga ele. Ua whai mai le tupu i le whiwhine. Aluia oe lo fale. A wau o te whai atu ia te ila tō i lau mea. Ua whai mai le whiwhine ti koa i le tupu. Lo wali i le tupu. Ia te au le sala a toa ma le aingo lo tamaa. Ia sao le tupu malona nofo ari. Ona whai atu leo le tupu. Ai se whai atu ia te oe. Au mai ia ia te au. Ona le toi tango atu lea o ia te oe. Wa whai mai le whawhine. Ia manatu le tupu ia i ovalo uatua. Ma ia le whao popo. Le na te tawi ia te. Ia i le toto e whao umatia ai. Ina ia la tau le fasioti la tama. Ua whai atu o ia. O loo soifua Iova, e le pa u lava i le ele se laulu o lau tama. Ua whai mai le whawhine. Se i whai atu le upu o lau au na whawhine lo ata. Le tupu. Ua whai atu o ia. Ina whai mai ia. Ona whai mai lea o le whawhine. Le ale mea o manatu mai whapea i le nuu o le atua. O feta lai mai foi le tupu i le nea. Peisa i o le ua se. Ina ua le whaafuasia mai le tupu. Le na tulia e ia. Awa e oti lava i tātou. E tusa foi ma le sua vai. Ua whaamaningina i le ele. E le ma whaapotopotoina. E le i fasiotia foi o ia i atua. A ua manantua se mea ia tulia ai. Nai ia te ia o le ua tulia. O le nei
o sau e tau talatu o le tupu i nei mea. A wana whamatau le loo ia tea. Ona whai atu ai lea o lau au na whine. O te tau talatu lawa i le tupu. A tonu e whaia e le tupu le mea e whai atu ai lana au na whine. A wā whaafonga mai le tupu. Nā te la vea i mai lana au na whine. Ai le lima o le tangata ua fia wha umatia au. A toa malau tama. Ai le tofi o le atua. Amen. Sel mal na mortala a. Ole mata upu mua lea. Ole mata ole fai upu mua e o lava le skumal fitu. Yeah. Peye folinga mai e ai se mea o lo o tau fai o apo. E fai mo te le leinga. Ai ese fo ile awala ua whaangai o apo. Yeah. Mo iai se awa mana tua fo o yo apo. Ele eise e sili atu le malama i le tupu i lo i apo. Yeah. E va ai e whaalongo e ilo uma e o apo mea ngai. Yeah. E ilo fo e o apo le vai vainga o le tupu. Yeah. E ile mata ile fai upu mua la peo. E tolu tangata ia tala noai fai upu mua. Yeah. Ko lua ka ngaka ia. Fai mai mua o yo apo. Lua ole afo i ole kamalea ole tupu lua ole tupu ta vita mai ia ma Absaloma e ko lua ka ngaka ia ka ngoa ia ma ka lio o yopo mo o yopo ole kusa se cheno so se sifi fo le au kau ai fo ka vika ai fai mai la o yopo ese le loyo yopo ia ka vika Longo winga ia e whatutua inga. Ia. E whakua inga ia i wapo e ka vika. O ka ngaka le ronga lua le kalunga le kupu. Whamai ua loto atu le tupu. Ua loto atu le tupu o le whesiri o le kupu. O ka vika. O ka ngaka longa lua lea. O ka vika fo. E whapea o le tupu sili a kulea o isa la elu kalunga whaavaele malo isa la elu mai fea. Mai le whenga inga tuai. E kalangolo ia ka vika. Ia wo ia ile mukakia ko inga o longa kolu o yoapo Absaloma o longa kolu le ua iloa yoapo ua loto atu le tupu ia Absaloma no kuala o kangaka ia ko kolu Absaloma o le akari o kavika ai fai mai ua alu le mafau kavika ia Absaloma lan mei loai o iloa e yoapo langa o yoapo e la talata tele ia tavita. Whamela ia. Ua iloa yoapo. Ua alu le mafau ka vika ia Absaloma. Ai sea. Langa ua mga o ia tavita ia. E koe whaise whaalenga malonga kari. Ole whawhikauri. E loa ka vika pe whawhiang whai. Ia. Ole mea mongi lawa. Ua levang mga o ka vika. Ai le iloa ka vika. E ka umai ai. O le ae whai ka vika me se. O le ae whapea ka vika e pene samari. Ka sina ngā mea. Ai, o le whesili. Whai mai ualu le mawhau ka vika i Absaloma. O le whesili la, ai sea. Ai sea me ualu e longa mawhau. O lafo e mo le maua i opo. O lau kali ai. E, langa o le kupu e masangi nga whai lako maftanga malang whangau. A whai lan mafkanga al whangau for 2 years. O le lua kausanga fo ngai le ongo fo ia, ile ngofo Absaloma. O le mea ngai ngofo ia ka vika whapea. So, misi ake o. Langa e whapea ho tātou tāku mai i mele kau keo langi i lalulangi ngei. A misi umialo wakari. E alu elo mafo whau. A ngofo uma alai ngofo mai e vae ngofo e kati elo ese. E le maa ngai. Ole alanga mafuanga wa sola iai Absaloma wa sola Absaloma ai sea onga ole mea ngakup wa sola Absaloma onga ole mea ngakup kuma lan mea ngakup wa fasio ke ai Absaloma ia mangongo a mangongo le matua ngako fai kau me furi kala ile
sifuru sulukasi sulua sulukolu a lo saua ia o amanono o le ulumatua tavita ai se mea fasio ke e foi Absaloma amanono lua aua ua ngofo makoso Tamara o le LAOAI o le kua fafiga o Absaloma i sese iku o le kua fafiga fo io o amanono amene pei lai fōringa mai ele o le lei to tonu o le si o manga o le ainga o le kupu pei ele o le lei si o manga fua le fasioki anu ma lesi mea na kupu mua le mea fai amanono le mea valea i longo finge aua toso Tamara lua le ua fasioki Absaloma ia amanono onga o le mea na kupu i longo finge so la loa o longa winga pei fōringa mai peo ele o le lei le pule anga i kongo le o fale o kavika pe e fōringa mai ele o le lei fo i ona leo ina e tavita lona ainga amen longa winga o le mea lai e kua mesi lava tonu o fale o ainga o le kupu a o i o le kupu fa whelanga le lei le va ainga kavika o le malo o mea fōinga le kupu i ka fō ainga e whawhiwhenga ngā wa aia le nguku ke le. Malonga a inga o le Mexico. O longa a inga le mwhainga o mwhaia. E iai le mea le tupu i atawita. Peo, e sa swangi le vai. E alele. Tata ia tui a sunga refi au nipo. Sa yo le kaukomua inga o tatu mta upu nia fiafi. Ia wa uia pei o lea e o... Ya, pele a se senga o markamala kapifu ngole ko forte. Ora kisau e sutu langa fo ia sunga te au ia chance. Ai pe yo le e fa longo atu yo le o le talaina fo le tau pu sumar fa. Ai pe ya o le e sa no la sunga fa fi au o le lo ma fo fa u. Ele oni me fo me ia o le. O fe vai a yo ainga. Ai ele oni me fo me o lai tono tu spaia ai e pe foi ona esa no tai ele tulango ta vita o yo le tupu ele ise li mais ia ele ise vai ia se ilonga ta tala tanga leo ta vita amen afa yaku ka vi ka e alu le ona afa yatu e sau ai pe ye mali ai la usau no anga ile paua ma le marusi anga le ia te ia. A o le ke le i o le wha le tonu o lona loto i whale. Amen. O no lana whanat. Amen. Au te i lona lua fo i mai e marsunga le whewhi au ia tansel tala le atua mwhai a ka vika. I ngā uanga sala ta vita ia pat sepa. Le na wha i loa i le tangata o le atua le ang sala ta vita. E whima tangata o le atua ia ta vita. Ua wha maa ngalo o e le atua. Ai le ma vai le pelu mai lo ainga. Amen. Rongo winga. E ui lava la ina i ai le atua i a tāwita, ma au auna tāwita i le atua malona loto a toa, ma whaatino na tiu te whaatupu, o a mea umana te whai ele maloe, whaaloalongi e tangata. Ai le sui ai lava, le tulinga o e le atua o le melea. Amen. Pei au tala na tano, whai mai le atua tāwita, ua wha mangalo o e le atua. Ai le ma vai le pelu mai lo ainga. Tato au titi lola ia le pelu lea, le kurikule ia le mea. Ai no fai tau ina mta upule sungu fata te iatai. Ai o fai upongo o ki kilo ia fai upe toru sungu le ivon mta upe sungu toru. Fe mai ua nau ta vita le tupu. E alu atu ia Absaloma. A wa ua file mulo na loto. Ia amanonu. A wa ua oti o ia. Ole soka inga ole mta upe e sumar fama mta upe sumar toru. E so ta i fai upe sumar iwa. Amen. Alanga ngau ka vika e koe so ta im Absaloma ona wa yaile file mulo na loto. Ina ua oti amanono. Amen. Longo binga e fōringa mai e le i file mule loto tawita i le kaiminga whaia i e amanono le anga sala po o seisi wha upunga na wha malosia i e amanono ia i tamara. Amen. E le i file mu tawita aisea le anga o ia e whaia le whai unga. Amen. Ai, o ia e whaia le whai unga. E le i file mu fuilan loto tawita i le taimina oti ai amanono. Amen. Yo, le anga o le wha inga tangata o femisa i whangawara kuki. Ai, e le i file mula le loto. Ai inga ua file mule loto o
o tavita inga ua lilo akwa amangongo ma ua matana ai le file mo le tu la la fe mai lo fai upe tolu sum leiva awa ua file mulo na loto ia amanonu awa ua oti o ia ai longo binga e lua sai do le mea o le tu le ma le tu fa le ai pe yang ka uta ye kasile va nga ta ua sa ele nga o amangongo fa fita uli Absaloma amen le na amanonu o fa fita uli Absaloma sa yo fa fita uli Absaloma sa ye tawa veia o amanonu molona tama amen wole mbea nga fai amangongo malele fai e lona tama o se fai unga ala ngata tau maala fia ngai ile mea o fai Absaloma amen ai kasile fa fika uli lenga yang avia irkan lenga lu mertangata le Absalom ai ya tai lo sa stenta o ya lenga i wa nga fo wala malo o nga ole ki a ko le ole mele ai ya pe ya tu na tu pe la sunga to e pasia to mele nga sa mo ai pe ole kala len foi ele tu ya natanu ilang sala le fa mangalu sa fa mangalu le kurang sala sunga la e yai me kupu mai ai le sala le au mo fa mangal e ai nga makalu ai foi machon so fa ke lo afa mai fo mai o ken ko le ke ngu au alanga ai sia langa ngu ngu ai ele pole la ia te tau mafala val ko la pole me sumali ke lo e ke ngu lo ole consequence nga lo le ska in me yang fai le o manga ingo manga ia fa lo ai lima skulu lo tau sanga lo so ifu ama kalonga el ngunga ole mele ya ka vika le fu sa mo le fai fa ole manga ia ai sia o wa fo ilanga ole mea mongi la fanga that's the root of the whole thing ole le fai ka vika olong kiuke ole le faia le ua pai fo ia fai au ele ai ma se me ta mai ai maka upu ia o mono foi tau ai ka mai ai na discipline ta vita amangonga le ai ma se me nga ka mai ai nga discipline ta vita Absaloma e se me e o la vai fai unga mata upu su ma fai mai la la ku lo ka vika songi ai lo ngakari o kisi ai ola me nga ta mai ai e ka mai e fa mangalo ka vika o fa mangalo ka vika ele o repent ele se repent o ai nga fa mangalo lo ola me ke lo ai la ngai le ku ka vika sa vali o nga sau e Absaloma ele ku ka vika lo nga sau e Absaloma e ka mai ai em ko le fi alu ka vika oi il mele ia ma ngai ale ka fa so atu ile ole ka ke lunga ole kasi o spulfik ole fisili la ma ko mai ole mela le ku mai ko ai ngol tupu pasta ole ai se filemu ka ko ka sa o an nga filemu ai sia elo ia ke riso ko i ia le voda ka ko fa mai o ai o ia le li o filemu ma kuale ai ase ke riso ko i la o ia le li o filemu le se filemu o lan ma fuanga sin o ma fuanga nga o ka sa o nga lang sala ele fa pela lang sala le ku mai su ko na ku pu mai ai o le o mal fiku mal vale inga o fai ka mikale o fa tino ta vital mele o le ka ua i o le mele o Israelu o le glories i o le kupu i kongolungu e glories vai mai si e ngofo mga kai le mamalu o le kamalo ai i ko kongolunga ainga o le makua faale kongula fa fefea o ngale si i se limo stangata o le nuku i a kavika ai loa ka ngaka i kongolonga ai ngau le fa le kongu fa pele se filemu ele kala feuma la sa usi sila ele kala fenga e sa le ala sunga le feu tai o ke le fo yo le songa nga mo ka ko ai la nga usi kai mi
ole kako o nganga ile ko me kaung fakingo. Amen. Ai o kako wo fo ifai ngaluenga me kaung fakingo. Ai afa pe kele o fa ole ngaluenga. Ai kele o kako kami ai le se kanyo kako mo kako fanga. War ka si me ka war ke vai ko i miliksa mo ai. E fo linga mai le se mafkanga va va la ka kamo. Amen. Ai. Amen. Mas ele ma dia do que kilo que eu me vou ler mo falhar mi eu acho esse uma kinga como que That's the problem. Ele eu por lá com a finga foi a foi aquele que saiu le ya eu é com que ele se fanga ia a junga lá o se fanga vai o que cangou ia a mai ia ele Taisia que não foi Amele. Ia. Aka tau tilo la ia peu. Pe e folinga mai wale mau mangaku ka vika ile mele wa kula mai. Ia. Wale aingi nga manga. E fai mai wa misi longa kali. Ua fesiri foi ka vika ile longa loko. Ise au wala e koe mau ma se mafukanga malonga kali. Ia. Nga fesiri ka vika ua ilole le ye yo. Ole me foi lenga fai ye yo por kulanga le. Au mai fa finge le e fai ese au wala ese o lai lo le lei al ku ua lua tau sanga pe kol kau sanga o ngo fo absolo mo ua ilo fo e yo apu ua manga o ka vika longa kali al fale kong wole ai manga ku le lei wa ave ya tavita ese mamao ke le ka vika mele ku mele we mamao ke o nga fai la ia yo pura au wala le o le mali o le awala ape e vai kanga ke ler ko fala e o yo fe menga ai o le mali e foi lá e o le mele pe e alu sa o ai fu le mele ku e alu sa o la fu le mele ku fa mai la ia o le memo o fa nga yo po le ale awala le inga ia mo wa se fa le lenga po se reconciliation o le fale leinga o se upu e ese ka ua ia ka kou e peire ka ua a ka kilonge a kilonge le mea pa ua le ua tangata nga sala lor ka ngaka whailo e le kua le reconciliation nga su e le ko le o la ko e fa le le ai ke nga ka mai su e ala wala se wala fo i silia ko wala o le wala nga le ka ko mafukai o le wala nga le o ma tano no atua ia te o mai mo mai ta to proclame o ka ko mo Yesu langa o Yesu o le reconciliation le ale tu o le fa le lenga leo kako o le fa le lenga leo kako e maka kia langa na faila wala amatanga fa lenga ai fa mela ia o fa ngale fa finge le mai te ko fa me fa finge poko o me umang ka kala fa finge e au mai yo ma o le kala e relate ile mea o lo o iku kongu a ingo kup peu ale ma ia yo le ke o mo ki kilo ka kala yo apo ko ka o le makua ko ka kala yo apo tanga e feita wina tu sia no foi nga tupu ma ko foi le nga fer kala ka vi ka me foi le lao e fa mo ki ia 𝚟𝚑𝚎𝚘 por ka nga ka mo fa mo ki ia 𝚟𝚑𝚎𝚘 por ka nga ka nga ko fie fai mali im fai matai ka ia a ka kala yo apo nga mo o sfa ia me le ai a o ki kilo foi la o ile ai ki ka kala yo apo wa se sfa o le au mo ka ka o so foi e o fe mai o ka kala o le nephew o le nephew ka vi ka o le tamar ko fini o ka vi ka kala yo apo fai mago le ki o foi la ka ka ki ki le ka nga ko ai o le tangata e le leila nga ai kia o le tangata e ieri ka mau ainga le sosia marta mau ainga ile ngana ai o ka ka fo e mala ma mai o apo so se nga yo inga ka vi kai mala mai o apo e fai tau e o apo le loto tavita amen langa o ki kilo nge ieri nga yo inga nga fai e o apo
ngo fesilia ai sa me ngale ngo fu yo po ma fe markala ku spa yo fe fingelenga au mai o fe fingela le ko ya kama ai ia sa me ngale ngang fu yo ia ile lio yo po ma mai mama o ale finge ala me ngale a mai se kama ro pe mai se kama pe mai se ai te lo le ai e yo po le kangaka e vave ngaka lia ye ka vikalia amen amen ai no le yo po e malama le yo po le vai ngolang ka mo ka ia ai ma ko foi yo po le ngai o le ka le ngakuli ye ai le ngakuli ka vika ya ubia ya lumar kusmai aver kusinga ya yo po ia ai ngai lo le ya la e yo po o le mele nga fe yo la kom ai o fingo fiena le ame yo se fingi se mo moli ya ile fe au le melo ke manga o inga ia ma fai o nga ko fe so ka ia ia o le se mea lo ke longi ngai loe o le woi loa yo apo wa manga o ka vika e so ka imalonga kari al fa vika o le fa loa kuspa ia penga ka kala ka vika ia ai pe fo ka ko e ki kuri maka ia ma ko ro ka ma ye ile sko inga ka ma e se asa ka kala ai fai tau elo na tali ilo na loto yes ai fai ka le ia lo nga kali ia lo ngolo e lo le ia e le akari o le fia fo ai fia ai fo ai e lo le me fia ai fa penga fa na tanga tali opo pe ia tala tu spa ia le meta o le au na fe mai o le au na te tuli mata ia limo na olona matai ai amen ngo vinga ma kwa fai kau le ia le tanga tali opo wa manga o ka vika soka amen le lo pol me le kau le ai ia amen amen malama ke le o po ya ka vika ole pe nga sa ngo esere tamao inga fu yo nga kai mafa fonga e kasi le mea nga manga o fu yo po mai ya Absaloma i Jerusalem ia mo mai i Israel ole manga kule sa yo o Absaloma is very cunning ia ngaka este fai konfiki ele leivoi o le fafika uri wa makanga feiva ngaka Israel Absaloma ia fa mai ngaka ese au le lei ia fa Markus pa ia o se ngaka au le lei kele ia ai o le simea wa ilo le lei yo e sile ele au mai o Absaloma la ko keilo me ala fai Absaloma ia langa ala ko leva ai Absaloma o le dangerous here mela wa la ke le ropo amela fa Absaloma o po amaka fa puku ngisi io e fa sanga kauma i sai ai o po ma fa mai o e silia le a mai le kikile se ma ko luanga mela fa la ngai ke o so fa fo se mai e fo vale il malo marku e ole mele kukuria i langa o le maka upu o le mta upu le sulfa o le kasi lava e o ile sfumal fa upu sumal fa o ngai o inga lava e winga ile fa le lenga reconciliation le kalangoe le pela mele mo foi white pasta o le mea e kupu ele o se mea nga le tamamalo nga kali mele kupu ele fa pe nga se mea ile ka mamlonga kari ile ai aya o le va le kupu malonga kari ele o se me le va fa pea o ka mamlonga kari no he is the king o le kupu malonga kari ese aka o kupu ka ke o ma ka sia kupu lo ka ko ri yo o ai o le kua a kilo le el mele kupu i inga uanga sala tangata na fai ele tua le awala ko mo wai le lenga na sau ke ngese ko ai o le mele wai lo e fu e o le mele i le fa ilo mai ai ka ko e ka kau lava o ma fai se fa le lenga al finka e le o fa wale se me ma fu ka vika wale lo ka vika fa se me wale lo la fa fai o la wala fo le nga plan ai le fingelia a wa pe nga sango
se e mo fia ka vika longa vai lea se o me lang ko ngai uanga nga fa ku e ka vika al fale kong foi la o le songa ka kaunga o le memungi lava a fai o le mesi o le ku le nga ponga ye fale langa aka ko kala ngolo fai po su fale fai mai nga fai le ku fale lenga o le mesi o le ku o le alofa o le ku yang fai fale lenga le lau ka ngongel fale lenga a fai la o le mesi o le ku le nga ponga ye fale lenga how much mesi e manga o ka ko e mesi ai pe a ese skanga se me pe fa i fai skanga ka me le nga ya ke a fai o sfaka ka ingala le ya ka ko o le ale ke le o le mesi e ke fua ingai pe a fai mai se kanga ka ya ke o se mele langa o mele le kupui o le me sa o le mesi o le kua po le anga le o le kua po le lofo le kua le nga ma wal fa le lenga a le fai mai i mele a fai la o le mesi o le tua le nga po ngai el fa lenga fai mai lo la i o maka i o fiku fai upumu mua kau lima how much messy do you measure pe a fai e ese skangaka e fai ase meleanga yake o winga o la o nga moka ko i ripe kasi al me nga mo fa lenga e kangu ngai lai fai kaule le maka i o nga e fiku fai upumu mua kaule maka i o fiku ka fai kaunga ranga e ei le fua i le tua fai mai aua tō te whamasino atu ina nei whamasino ina o tau aua o le whamasinonga tō te whamasino atu ai e whamasino ina ai o tau o le fua i tō te fua ina atu e tō e fua ina mai ia te o tau amen a fai o le whaale leinga lenga whaale lei ai o le mesi o le atua a mai lola i o le whakaikainga i a kako a fai o le mesi lea nga po ngai e le whaale leinga how much more mesi e ke mga o mia pe a fai e fai se ngaka se melea ngai a na sa uso ngi le mepe o kako tai o lo kauki o lai ki ngua o le umia o isi kaimie o le umia o nga whaaui o kako waia kinga pe e ke mga o pe yan mele kupui pe mele ngai sang mo ya ka vika ai e o fo ya absoloma ai pe mga o ya ka vika fa kali mai si ya bako absoloma e mga fo absoloma fa kali mai si la ka vika ai along fa vika o le van fisa absoloma al mero ke no le por absoloma fa si o ke ka vika ai pa pe ke o fa si fa i un along ka mai fa si o ke ai pe e fa pe nga fo ka ko isi kaimi ai wa o le upumongi e le mo fa yon ka ko suel upo le ko il fa linga fa ye suma e le ko mo ka ko ai o e isi kaimi e ka winga e ule process le ko i mea ai e le kupulo le mea e kuro ilunga wa isi kaimi kupulo le mea va veanga manga e fa se fo ai si foi kai me e ko mo ile ko foi melen ko pui vai e lua e ka usanga lenga vai mele lua ka usanga lenga vai mele aka ko pinga nga manga o nga pa le mea ai e ye longa i kulele e foi longa i kulele ai sa ko wa ngo ka vika ya absoloma se kai mi inga yo ma fai o nga ile ka vika pe ma fai absoloma nga o winga ye me se amen a o longa foi la pe sa o la kala ele ia se kala ka vika e kasina faia ya absolumo fa pe san pa i rola o mesi amen ai ele ia se kan ai o mo ka vika wa o ke mo fo ping ko ya bla ki ko lo ma fo pesa ye fo se ma fo ka vika ye ma yesi amen amen o anta wal mela sa yai o leo ma mo le fo ila sa ka vika ye mo fo mo fali o le awala nga tweet ma ye ye lo kama
o sa mai na ngong ai le fo wo ngofo ka ka ngofo ali o silia kulanga ma o runga le mele ngai le fo ila e ka wana ya le ai ngo ka vika amen amen ya nga ke ro o mai a o lo mele ku pia fa mo runga la ki kilo isala mo winga e oi fa ngau fa ngo ngepi fa ngo me ai fa ngo me uma ya uma nga fa ye ele pe ka ko sa mo amen okay fa ya me uma I ka ko fa ngau mai la ki se yo ai ngam ko ai pe la ofisili ni ya so ile mea le po le arkele ka fa ye se le lengo le mea or kanyo le ko ka fa ye amen ai a wale vave a wale wai a le kanyo le ko ka fa ye le lengo le va wo mo le skaka ia ma ngai yo me ngai fe me kai ka wo ke le mi apa ka wo le kai ele ka fa mai maua ele ka fu va ia ai o kai me le ku e ala me le ke fi manu na mai pasta ia ai fa faire le justice wale kom fa lenga ai fa faire le justice por fam sino langa e o man ko foi ele I kango le ku suspend le fam singonga ele suspend le ku fam singonga nga fa malie la vai le tua le fam singonga pe ka ki kilo langa le kom foi le me le fa lenga fa fela fam singonga fa fela le melen ku ai ka ko va ai fa me ka ko va fela fam singonga ai ka ko va ai nge ile tua o le fa lenga fa ile tua nga mali e fam singonga o le fa lenga nga mali e fam singonga fam singonga la lang sala ku o le mali e suku sa ngawa ngo satisfy ele ku fam singonga o mali e fam singonga sa ola mai lo wakari ko sa le leian me ngamal mele ya ka vika saka kau fa peka vika sau sau lo wakari vai fa ye me fa pe la ngai family pe fam singonga la ngai ele ngal fa lenga family e ka kau ma mali fo fam singonga le mele le la fa ile tu lunga sa tau wa mali e fam singonga amen e so ngile me basta e mange fo le mele tsa ngo ye mali fam singonga wa ka ko ki kilo le ungo absolomba ma mali e fam singonga ai le fa ya la ka vika fam singonga le mele ai ua ngau ki absolom ma fa malia fa singonga le me inga ua o ka 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 vika sa ka fa yel menga sa ka mo kula I mai ma ka ki ngo hi sa mera o le menga sa ka fu fa pe ka vika e pa u ia ha u lo sala o ka la ngale ku fa mai o ke fa I will pay the price e ma fa go fa yel fa lenga e ma fa fu ngo ka fa malia fa singonga a so ngala ka vika wa tu busy kele ya kamai ka ya ka vika apa kele lo ya oi po das kan ka kele ngavisi ya ka savalvan ka savalvan ya ka fa ka maile ile sfulu valu kolkol ka fa ka maile sfulu valu kolkol ona fai atu ai lea o le tupu ua faapea atu I le fafine aua lava e tenā iā te a'u le mea o te fesili atu ai iā te oi ua fai mai le fafine se'i fetalai mai ia lo'u ali'i le tupu ona fai atu ai lea o le tupu e lē a'u e oulua mai o apo I lenei mea ua tali mai le fafine ua faapea mai ua e soifua oe lo'u ali'i le tupu e ele alo ese tasi le tu tamatau o le tu tawangwale ai mea uma ua fetalai mai ai lo ua li'i le tupu awa o lau au ona o io apu o ia lava na fai mai ia te au o ia fo'i na tu'utalinga nei upu uma I lau au ona fafine ua saunia nei ai nei upu e lau au ona o io apu ina ia fa'au o ai le nei mata upu ua poto fo'i lo ua li'i pei ona poto o te angelu o le atua
e sila fia ai mea uma i le lalulangi. Ona whai atu lea o le tupu iai o apu. Whaauta ea, wa o whaia le nei mea, alu ia oe, ma e awina le tau le lea o Absaloma. Ona whaapa ufa o ai lea o i apu i le ele. Wa ifo whaatai i le tupu. Ua whai mai fua i o apu. O le aso nei. Wa i loa ai e lau au oma. Wa lo whangia. Nia au e oi, lo wali i le tupu. Ina ua whaia e le tupu le mea na whaia tuai lau au ona. Ona tūra i leo i o apu, wa alu i ka suri, ma ua au maia Absaloma i Jerusalema. Ua whaiane le tupu, alu ane ia i lona whale, au ane i ma wheloai. Ona alu ane ai leo Absaloma i lona whale, a ua le wheloai ma le tupu. Ma le nga, ma nga ia i o mele wo ia. O le mele wo ia, i le wa am, apa. Mai, e a fo e a ka fai kaunga i le maka upuna ka fai mai o e role le e ai e ta vita i apo o mea lava o le e kukupu ia te e loio lava i apo i a ta vita e loa fo i apo le tele ai fai lava le mea e fina ngalo i le tupu longa winga o mea e fina ngalo i le tupu e fai ka vika e fai i apo po le ale kele o mea e whai lava i apu, e o lava i le mea nga whai e i apu i a uria. Pe o nga plane ka dika. Nga whai lava. Whai lava e i apu. Aitea, loio kele i apu i le. Ia ka dika. Ia whalawe lawe. O lai e le kuala e sisila. Wa aluako ai ama i apu ia me mga oe ka dika. A fai mai fai upo lusu matas. Ona fai atu leo ta vita. E ami Absaloma. A fai mai ufa pa ui opu. Ke lo fia i opu. Ua mkua fia i opu. Ua nga pole i opu. I le whaalongo mai o ai. O ta vita i le mea na manga o ile au aunga. Mkua fia i ai opu. Ai, o le mea la, e ese fo ile ami. Ai fai mai ave sao e longa fale. Mai ave sao e longa fale. Ai aua ne i ma wheloai. Ona e asau sila e paso e na me wape. Kuso le ai ka kele i pia me le ksa ngoi atai. Ala o ki mo fai amo o ki kilo i le whawhingele ma whao ngai ka ka leo yo po e whai me le a. Ako vai ka ko whawhinge e markala i opo, ele ai masi upo ke kaukala i mai longo ku ai, o upo umai ke kaukala, o upo ke kukalinga i ake oi. Ai, au ke kilo laka ko i ele plan me pokala me ngase ke i opo. Anga o se whawhinge ngā lu ese mai pe, i se mea ngonga suia. Le loa pole i umor kakalo i opo le oki. Ai, au ke kilo i ele ngai oi ngā whawhinge le ngai oi. Wa ngai oi al whawhinge, ele ngai oi whawhinge mo ia. Ele ngai oi whawhinge mo Absaloma. Ai, ngai oi le whawhinge. O ngole, o whakongunga ka ngaka leo. Ayop. Ai, ai peila al mele ke sa ngua i ele ialu ia ka vika i longa whale. Ave ia kama i longa whale muse wheloa i Absaloma. Ai, ia ngau ka vika langa ke, le nga ke iloa langa mea lai whai. Ai, e le iloa e ka koupo le ali ni ku ma le anga ngua i sala e lui le mea. Ai, le anga wafasioki ai. Wa iloa ume kaka, wafasioki Absaloma ia. Ia mangongo. Ai, pe ia ufe apuskai mombua. Iloa foi pesa i elfinga lo kavika. Pe whamaka e iloa i Absaloma sau e whamawalalo. Ai, le anga mea mo ia ia. A ka koa ke kilo i ka kouku ma ka koa ngu. E lo ka koe kaunga, e lo ka mai mo mo savat. Sa vali ale akari. Ai. Asa a kong fu isa elma foka vika avela Absaloma yo. Se fa kali be fa ma kai loa Absaloma fa mo la lo langa afa ye loa Absaloma fa mo la lo ya kia ulanga me ufa. O le aka fo ile o le loa uma isala e loa la o Absaloma ska kai le longa o biko. Amen. Ai. Pe mele o exe ngoa fe me ka vika avela ngo fali. Ya. A o le sa ka ko fa ka winga mai lunga fa pe ko sun ma leiva. Le ngo fa ya ko. Fe mai awa wa file mulo na loto ya amanunu awa oi
Ya, amanu. Awa o file mulo na loto ya amanono. Awa ua oti o ia. Aia. Longo vinga. O le asa lofa ia kavika ya Absaloma. Amen. Aia. Sa makua lofa fa maungi kavika ya Absaloma o longa kali. A mesa ia le loko kavika. Ia mafai ya Absaloma nga o vinga ngile so nga ile mesa kupi. Ia. Te wai e ofo ia kako. Hava pengi ka ele mfayung ka kwa o vinga ngile so nga i menga ko. E ele ia mase vinga nga. Ele i mase nga kupu nga me. E mafaya nga ka ko cute se mea ka fa pe ko am sai wo se fo. But after 5 minggu ke pe ia pe kos disi yaso yo vai foi. Ole mea le kasinga se le fo ko se. Ai. Lo au ki kilo ia il mele le ro ka vika. Ia o ia o orka mau fai e ka kaunku se avangoi lo wakari pe maka fai mo ngai loa o winga so ngase ai ile te le fo yo le ka mi wa pe e lua fo ka usanga lenga ku ka vika ia le filwa lua ka usanga ai o ka vika fo ila sa ka un amakal me ai lo ka usanga wo ia sa ka lo lang amaka ka vika le me le ai le anga e fai ka o le ka ki kuri ar kala le ko le fai ele ma vai pe no mai lo ai amen fa wa me le ole ele mo fai ma ka o film mele ele mo fai e kupu pea langa mo umo fikala ile tua po le al ku nga awala e kupu ai kupu lava either way e kupu lava langa u fikala ile ku ele ke al pelu ole anga sala i u fa mangalo ai consequences i ole mele fai ka vika longa winga ole a lei ya ka vika o le au me umare ka vika ai fa mela ia inga ua mai kama mai ka vika ave long fale ai le felo i ka vika ele minga le felo i ka vika o le ala wa ka mu ile me nga manga o ia yopo ai se aua i lo le yopo e ile kai mi fo ua i Absaloma mo fuanga o ka vika ngo fo inga ka vika sa ku Saku. Ole vaenga la vor per. Amen. Ai ole fale lenga le o fai a kongu. E kupu ai, ele kupu ai. Poko kele le ila, mai a kongu fale lenga le. E au ai ngai kupu se mea fa pe le malo makavika. Fa fika uli. Le anga la vor fai makavika fa. Langa me mongi la. Lua kausanga ngo foi Absalom mai. O ia Absalom ma fa ma fa pe. Ole a me nga mai ia. Ole a ele winga me nga mai ia u. Pe a ule va ai lo kama. Wa ka ngo ia Absalom nga ma fa ma. 2 years o se kai mi umi. La u fa pe nga ku Absalom. Anga ku wa o. Anga ku wa o me la sa fi ai o. Ale wa mai ia mai foi. O ke le felo i la velo kama ai sea. Ia langa le. Ole tai o ke kilo foi upo lo fulu. Kasi ala be ka ba ngai na fai ka. Fe mai ona fa pa ufa o ile yo apo ile o i fo mo fa tai le tu. O fai mai. Fo yo. Ole aso nei o ilo ai la o o lo famia o ile o cha lo wali le tu. Ina o e faia le mea mga ora. Ia, le mea na whai atu ai lau au. Ia. Sa au ke kilo ngai i le mea le upure maa ngai le ke au ke kilo i le upure a harkangakala i o apu whe mai ua lo whangia ue le tupu. Ia. Ai a kako whai kau pe mea au ke kilo le stau wale, kako whai kau ura kalari tai. Maa kua e kukusa ngā lua le lilo i o apu e mai ia i fo i le ngoa. E a mai Absalom mai kongu i Jerusalem. Ai ngā kukusa le lei ale ngai o ingar pangaka leo i o apu. Makavika. Amen. Amen. Ma kua ngā whaalua ngā whi aue. Ngā whaalua ngā whi aue Absaloma ia i o apu sau. E le isau i o apu. Le ala ngā kuri ai loe Absaloma ngā gonga. O la susungu whangua le di ila. Crafty kamaro. Kamaro ama kua. E sao le leila usau ngā pasta ala ngai. Whape Absalom. A ule foi al mele. Ele falou le ida. Ma ko anga de bu wale mele sa. Anga le mu wale sa. Ore manga ia ol me anga langa e.
kikilo nge both ways for ye langa o le mea kongu a fo ile mga o Absalom o ia Iopo ang mai pe ia I o le ma fo fau a ia Iopo e kaini e fai e Absalom o le mea kongu anga le fa mai e wo fa pa u lo mo fa o mo fa fetai o kalia le mea nga mga o ia lau o onga o le mea kongu o le reason nga mga o kamalo mai pe Absalom ia langa ke o fai e sama va ngai o mai lo ateka ko o nga fai kalo la ia mea ai o mea nga kupula o le kwa ma ngai ia mea nga sa ngoi pasta e a fu ie nga fai fu ie le rio Absalom o ie le rio yo mai fa lua le le nga fai ia Absalom e alu fai kup ai le an ele pole ia yo po ia u yo taura ka fo ele o se le popoli malam pe al meleka ko fo ia le amakam malam le ia yo po ia katika amen ai la fo fa ia yo po ia la wo yo po wa ko kongu ia wa ko kongu Absalom mai kongu wa kon fa sa nga yo inga ia le ngol mele nga fa ia yo po ele fa mo fie le o le ngia yo po o kavika ele ka o mai Absalom mai kongu amen ai ele o le popole la a o la fo wo popoli o po e yo ko nga yo ko fa se ai ki a lo ka vi ka yo pe mai Absalom mai a ke o mafio ki fa ka se ma Absalom mai mo ka vi ka ai ngo bi ya sa o ka le se ri ko fa nga ma fo le di lo Absalom amen ole ko sa long way o me nga kupu mai la ba e o an bele nga le fa ile ile ya tamar e o fesili sa fa ko ka vi ka ya ele ia se ko fai foi Absalom mai ele foi se ko nga ai ngo fasio ki foi Absalom mai ele ile ele foi se ko nga paula val me nga fai ka vika e ko a mi sau le o ko a mi sau ai kusale o fai ai o te fia vai ia o ke le fia vai ia te oi kusale o mga ko a mi sau ai kusala va le o fa pe ai o ke le fia vai ia te oi ngo winga ele ingalo la mai ka vika Nga ele ska mai mai dua kau sanga kalungan kol kau sanga kalungan ai ko sau fa mai Amerika ma mai mai rola ia fa mai ai avisa on fale o ke le fia ai wai o le fisili la ai sa me le fia ai ka malo lo ngakali sa me le fia ai lo ngakali mi ngai ngalo me le ku ele ngalo me le ku e ke lo la va me le fa mai ngala ku fa fi lo ngakali I masongi ai o le songi le ai usa la ua fa mangalo a le upu I le repent o salmo ele ia salmo fa mangalo nga kali lang o fa mangalo fo ia le kua o le mele o ia fa mangalo ka vika lo nga kali a le upu ia salmo ka vika ele ia salmo ele ia salmo ka vika po le ave me le salonga kari e ka fo ma fo o yo tama so wala ko vai se o kari o ma fo songa ka ma a o le sau afa pe kulo lu ha pe so wala ko vai se o kari lu ka sa ai le o ka vika o la e fai Absalom ya le o yo po fiado vai nunca ma é musu é musu Kele me mafu anga mo wai o ngolea o ngal faka mala ka vika ole fai upo rusu lima nga pasta ngai fai mai nga vai aku ia nga vai isala eru ya Absalom fai mai o se kanga kai au le lei ma kwa le lei poko e fai mea kusa e poko e kaukala e poko e fai mea kaukaua mai o le mea ngang ko singa isala eru ai o fai po lusu ma fiku fai mai le kuspa ia fai mai ua fangau le Absalom ia tama ko fia ko ma le afa finge ko kasi mai o se kenge la le tele ia ia le kenge au fai ngo ia tamara ma ko le foi o le ai ia tamara le faleo Absalom donc ko finge le ai mo fulka malo ko fa ingoa no nga finge afa mai o tene la le
ai oge la kilo ia pele manga o Absalom mangalo le ngolong kusinga I kongo o ta ko taie e o fai aka ko ta ka ko fe ko yo ka ko se vai pele ko ia a ko o Absalom mama ta ma vai e kamafa ka se kinga fakas ai ia ia ao manono ia e selunga longkinga ang falam ka ko kilo ya ka ko ia so ai se kama va mi fo ia e le I ole me pe ko singa pele le makole ile kama lo mo fingi ai se me pe ko singa ma pele ke le se kama ai se va ma se kama fo idea ele so mo ko fingenga ai a como foi fa pena ia le le Absalom ai va ai foi ko pu amor kan kala Absalom ai ni longa ko pu anga mai le kamao longa kinga ai por kamao longa kinga o ko pu ia por kamao longa kinga o ko pu ia le foi la sau I longa kama o le foi ko longa winga o kamaka ele o se kamaka I fai mo fie langa nga ola mai o longa ko ko fa nga mai le nga por side o longa kinga au I foi ya ka ai pe foi la me que sang o le va o Absalom mo non ko fingo tama so kauke blaming Absalom mar ke lo ka min me ia ai aku ura e ka ko se vai ai e fai ala ka nga e fai unga nga me ai ki kilo e le ko finge nga ifo fa ka si le mangava ai ako fo sa fai ka ia Absalom anga o sesi o le u e fio ai ia a oro uso a un fo mo fa maro si lo ko ai ia le ala pe nga isa mo e makua lava le fo fa nga mo nga fingo fa ngoi long ko no winga makua pele le kamala ko long ko fi ai ele mo foi a long fa ko fa ele foi punga le foi mela ia ole kuspa ia lua tau sanga ele filo ai kupu Absalom le la wa aminge e opo e filo ai kupu ia ki am kwa musuma ia opo ola sa sila ia pasal mele ola le me musu ia opo e se ma fuanga pe ia le mele mo fa ia koska mo sola ai ole ai kia le fai yo apo ko sa wo ia Absalom me kongo Jerusalem ele fai no fie lang ole ai kia ai a mai ole finge foi le ka mai ko ia upu le mo ku ia ku sa wo ole mia yo apo ia ya ka vika ai a como foi ele lopo se me fa penga le ka po le yo apo ia ai pe ia le fo uma o ole a mai le la ko fai le ai kia ia amen wa a kilo ia le fa pa o yo apo mai foi ele taminga karia I ka vika mele e pe fo linga mai nga fa como yo apo fingi a ola ia ia po le ngai longo loko so ne I lo a ngele kupula ai kia le fai le o ki lo fingi le ai o kia ia amen a como foi va penga se la longa nga lenga le ko mu va be move yo apo mele a e ka o me foi skan ka la vas ko fa la va que po fa ka le yo apo ai sa ko nga I solo vai la inga wo kupu mele nga kupu inga wo sunga la uri no ngala ele ai onga ya le ngala ko fa ye le Absalom la mo we fa ye le am Absalom aso wala fa fi au ya o ke saudi ke alu la ko ye ai ke resa amen ya a como foi sa fa kanga ia mane foi sa ka o fia yo por kala ka vika a ve lo fa le o ke le fia filo ia amen ma ngai yo me nga so le sin me pasta men foi lo ia Absalom ia il foi e fia ile kupu fa mena ia fa mai fa aku la uri ia o ke fa aku foi le kupu o ke fia filo ia te ia a fa ia isa o sala ma ngai me nga o nga fa sio kile wa ia e ke le ia foi se fa aule mai tonu ia pasta langa ore ai le finga o kala Absalom filo ia te ia a fai fo e ia isa o sala o nga fasioti le wa longo winga pe ka mai la ia Absalom le justice o le lo la po la le winga me po le mea o le mafau faula ia Absalom ele ia isa nga sala
O le mea ngai a whaia, ngā whai e tusa ma le tūla whono. Ia. Langa le whai mai i. A whai e eisa uanga sala. O ma whasio ki lawa. Mga o Absalom ai oki. E kau mai ai. I le mawhawhau Absalom. O whakau ia leo kia mo. Ioi. Sa olanga mea nang whai. Sa olanga mea nang whai ioi. Kusa lau whai mai Absalom ma. O ke whai se anga sala. Anga le melenga o whaia. E tusa ma le tūla whono. La so fa ye pasta wa le la umar ka kai. E sa le ya la so nga wa le ke le pi fo ringa mer kala Absalom mai le sanga sa fa. Ai. Ai foi malam la le ya Absalom mai ku la ngor ku la fo ma se ke ang salai. Amen. Mo o ko mo ok. Amen. A kon fo le malam la mai Absalom mai ku ngor ku la fo ngol malo, mo le wani ngol malo. Ai. E ka ngok. Amen. A kon fo le melam fe alo fa ye ka vika. Ia. Filo na Absalom. Ia. Anga lo le ya ka vika. O le kungo Absalom sa ka ngong fa yo le ok. Ia. Ai na fe alo fa ia ka malo. O le alo fo ka malo i longa kali. Ele isa ngol le fi sa. Ai, ka ko ka mun muri pe ka ko ki kilo pe le stoi fai ka upia. Ia. Kala ka vika fai ang awa ma ama wa. Ai. Po ko di dor ka mi finga lenga ka vika ngofu esi. Ai, esi. Lenga. Ve mai a o ko mo. Ai. Ka ko nga ma o ko wo wa kali in fa nga wilo mga fish. Ai. Wai la nga o ki Absalom ai kangi ka malo ve mai Absalom mai sa sileng o wo ki suye yo. O mea la vanga kala ka umai ai. Ele ai la. Ai. Ele mafu anga ling fen kaya ka vika fe Absalom ole. Kula fongo al malo, malo ai nga ka uyor ku. Nga uye ka ama ka fa ka nga mai mea uma. Ai. Amen. Ka ama ka me ye lunga o ia fo ele ka nga sa ama ka mai lunga ai nga mai. Kula fongo al malo, ko singor kula fongo al malo. Amen. Si makikere ia si makir ka vika yang fai unga fai me. Ai. Amen. Dia la wo kai mi usau ka vik usau Absalom. Langa ese ka o mele e ta o ya onga ole sau Absalom. E kusa lea ua submit Absalom. Ilong kama. Le wa ya Absalom le me ka ole submission ia ilong kama. A ka vika e lua kausanga nga musu e ka vika e fai se fa le leinga lua tausanga onga le sa ngo fuki nga ka vika kausanga e lua why ai se anga le fa le e ka vita malonga kali ke mingala ko even 2 years e ka umai al 2 years lea lanki nga ka vika ai onga le kula yo Absalom mai lunga sau long kama usale ka ya Absalom mai e submit ku ilong kama o a ulea ai esa o sala fasio kia manga ye yo kalanga ai fu ya Absalom e ka mai ya o Absalom mai longa ye manga ele ngang sala so alang ele foi yang ku or mele famir ku pa ya there will be a sword e ia ila mal pelu kong ul falul ku e ia kai me fa pung sa ele ku ma fo mal ku amen ai fa ngau me ngi mele le e ia kai me ku fa pung sa mele ia ka vika si ka pung sa la fo ia ma fo ka vika malonga maunga mangaku fa mai la ia fa mangal me fa mai wala ku ka malo songi lo ngakali ia fa pio ko lo nga so pat pi o le sima ma ya lo ki ki lo ku yo le o le alu Absalom le nga lo ya ka ko sa ka uma ya yo le sa wa Absalom le sa wa ele i makwa sa wa Absalom mai la lo le awala mo la le fa kala ku spa ya nga onga ami e toile i Absalom wa ia lo atu le tupu mai foto ele lumor tupu ai onga songi ko ile wa ka ko ia ka uri ko ele ole ato le tangata wo me lo fa no wala ia nga submit ko submit la awa o ka ko ia iska ka kinga nga ai lo makwa se ara nga me ala fai ala fa malo lo wa ole me lo fa mo right ka ki ya ka vika
me vele me ia le ku o mboka vikala kali o yeso ka kai kusa ma o lo kwai la ngo ke lo o se kan kai va fiona au ki kilo ya ka vikala nga o le se se nga yo me luo ai la ngo ka vikos kan kai lo fa ma o la lu se me ia la nga yer kai me ku o fa kasia ni me le o fa ma o lu bali me sao ia ai la nga e kala ko le me sao ma le me ami ko ngo fe me fa ia ki fa ma o lu ai mo foi lo kan kali liu me fe mai ko fa ma o lu ala kala mo kan kaya o le me sao me ami ko ai kupu every day ya kupu ya so uma akala ngo me le me tonu fa mai fa ma o lu fa mai fa ma o lu ai o la me la fai e ku me le me ku ai fai le me ia Samoa o le aungai o tusile mo tatou le pride o tangata fo le maulunga loto mai ele kuspaia ele ise kanga ka sili o mavave nganu na lo ka asa pe o tavita mai o le vave ia le kio fo ma kuspaia e tusa ma o loto mai ma ka le o ka vika al kanga ka le o le aka kalango ai o le kele o fa fika uri ia ele ai se atoto e ai ma se atoto pau lava ka ko amio kom ka ko le ri men Samoa ia e mo le atu le nganga fa stai o ma futa mai le yaso tato proclame fai pea fai fo iwa o ia se fa le tonu o una nei ia ele o ia se atoto ai o tato ngalwenga ia e fai fatasi manga fo e komen mai telefon e fa ilo mai fo ise mea o e fia ia po se mea fo e te fia fa se ai au le nei tu la Samoa mo le atu le nganga fa tai la fa ngalu ngale tua e o lo mo mal proclame mai se fo ilo tapo inga Samoa te mam tina matua fa malo le on sa ia o tato proclame le mo ne yaso ai fa manuia la vale tua ia te o Samoa manuia fo ile tua ile fatonu o tong fai mel tato proclame ia e fa manuia fo le tua la sunga peo ala tua tuia fa uma la sunga se talo tata proclame ma to fa fo ia tu le vi inga ia o il nei po ma to pa ia le to ese le tua te tau mo no mea ia o il fa tai le tua fa tele la upo nei po pe ma to fa tawina mo ma to fa longo ai ta mai ele ia se poto ele se ata mai ata ma o fa so ai la o fio pa ia se i vanga na i lo nga pa ia e fa pena ona mo molina la upu a fai wa ia se va e mo la o fio pa ia o le sa ona ma to molina nias fa ma ngalo i ma to a fai foi o lo ia se va e nga mai fa fo anga le ma to atu ia ave le tau so i pia le ma to sa va linga fa le nga ta lo le tua ia fa manu yanga o ni vai fa manu ia la o ona ia mai o le fa ulu mo le TV ia le tua lo wanga le o ni ma vai le susia ma tamau ainga manatu malamona ele ngata fo ile o le poto e fa tino wai le nei por klame lu fo ile o ona ia tai un fa yona mato mafuta ia o nei ma vai la fa uma ngata fo ile ia mato tele fa ngo ina o ona lo ma bue pe le nei TV fa so ina o la o fion pa ia vai lava le tai au se yo ina pongsa le mato te talo le tua au ane ma vai au fa mania fa mania le tua nei o mato fa le ngam fo ia kise ai le tua lo wanga le ai me se fo ile tua se mato e kalisia ia ia te mato uma no lo swafa Yesu ia menne ia va se fo ia Patalo fatu I lau mai moanga Samoa nei tu lau le aso. Io pa ia fale tala le lei, io mamalu fale tunu u tainane o mamalu fale malo. Au le nei fa manuianga e fa singotonu lava I le nei fa la popotonga po le nei company fou ua fatuina e tau o le Alia Tours.
Ona ua iai le whaamoemoe lātou te tāpenaina tulanga uma mo whaamoemoenga o tangata mai moa. Ma tangata fia whātā whao le lalolangi atoa. Ai meise ai e whito I tonu la lātou o nanga I le nuupa ia I Usalema po Israelu. Vea nei awa no tā ua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audi le mali atoa, le uatea po la taivao fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e mo moli atuai wha manuianga I la o tau tau mo whainga. O Yerusalema po le nuupa ia o Israelu, o le nuu o le atua mao I e tau nuu ma I ai tuli inga o le lalolangi I le tala whasolopito. Ma o te matua I o lango ina la o tau tau mo whainga. Ina ia manuia ma maua I lato uma o eo la malanga siasi ma malanga mai moa I le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma I le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou teritonunga, ai maise lo tātou wha tua. I le tau langa ma le wha o la tanga na saunia e Yesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nuupa ia Yerusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo ia I le tausanga. Ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanui atu le tau mawhainga ai lato uma o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le alia tuas, ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whamoimoi le atua, ma i o tau mana tua, o lo o iai le whea ngainga Samoa, ma Yerusalema le nupa ia. Whea ngainga le atua o te whamanuia, ia I lato o e whamanuia I lo nu. Mai au te whaamalaia fo ia I latou o e whetuu I lonu. Yerusalema I o I mata o le tua I le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola I le tua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le tua. Ina ua malanga I latou na whaatau nuu ina le malanga I kanana. Ia manuia lau tau whaamoemoe, alia tuas, ma ia alofangia le atua ia whaatau nuu fuafanga uma wa utou tāpenanga ina I le nei au nanga tāua. Whamanuia le atua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Aliyah tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Aliyah tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Aliyah tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region.
headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Abba B'Yerushalayim. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David 𝚘𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo. And I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country. And I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future.